Basın sağ ol. Ana zahmet gelsin. Aleyküm selam. Qarab yürüyün olayım. Noktasını da tutun, noktasını. Sıfırlasa basa koyasınız. Şu koyayım ben. Sumkunu atıp koyayım ben. Hayır yürü. Pidepildirdi bu. Bolacakta üstümüz de var. Zang çıktı. Pidepildir ana. Kaminet pidef katılmayan kızlar olan babayızlar var. Solar. Piştiremiz de var. Çocuğu seçin sonunda kız olan. Kaminet pidef katılmayan Kıstay kızlı. O sen bol, sen bol bari. Kıskaçlar. Kaç bakayım. İstey. Sen ne istiyorsun? Mıcağını şişmiş. Sirkus satı koysan bayağı da kimin. Sen durağır mı? Ya. Sonra bana tümümüz geçiyor. Ben baylağın sonra sirkus satı koysan. Silkigende uzman birge nettirdesin şey. Tatlı kolunu sattım. Pizza sağ ol. O pizza çiğitip bukan. Tutatayım mısın? Ya. Tıkana zaklar bırak. Sen kısayı kaç? Attıksa Ya vereyim. ya. Üzü olma. Ancak sekireli o. Sekilgende ara tartışılı olmadı tur. Oynamasın git. Kaskar. He? Ne sakta mı? Yok. Kıskasına akı kan toktap çattı. Biz yürüyesin. Tipi buğa giysi siyahtı var. Bu kadar geçecekti ama tamır bölük o. Tamırı bölük tipi giysirim. Kırkın böyle bağırtın kişi kim aytkan konu. Arkadaşlar, hayırlı geçtim. Hayırlı bilirsin, bana bilirsin. Mansur yaptım bu. Atak keyin tarafa attım. Sonra kesipirdi mi bu? Arkadaş yer gibi arası kesip Çaktı yürüyeyim ben. tuttu ya. Kaytak. Kamera yaşlı. Çaktı. Allah'ın ikisini bakayım. Geçimde düzelttim bir kesip. Tam net kalın. Dişler suyu var. Ulamağın Dalada kırmızı Dalada kırmızı ayaktaki. Aşk var. Alırım. Bu sandalye istiyor. Dalada kırmızı ayaktaki. Bendeki sarılık güçlüydü gibi ayakları ısınmıyor. Çok az giyiş veretin var değil o. Giyiş veretin. Kışkentay gündeki gibi. Şimdi gün o. Yesek bitkin kişi ne dedi ki? Ulup var ki mi? He. Baytaldan da koz almanın. Aç gidi alırdın da bela git koy. Kuzun kurut Bak olsak. Aç ki hadi giyiş versin baldır. He asılır. Giyiş veriyor mu şey? Bak şimdi. Atçağındara tamır var onun üzerinde. Usulü o tamam. Börek. Bu kadar kıyıldız kiyip Yok. oturuyor. Kolak börek de buna. Börek buna. Ulan ya tamır börek babası o kesir ne tweet.
Mınan alasında bukan gibi ustaysın tartasını kesip tayısın mı? Бұқамай қойларды ол оңай құр. Сосын қиын. Мына бір биткен қысқаш бар ғой, соның каждыйына бүйтіп тамыр тағып бүйтіп қысып тастайтын түрі бар екен да. Иә, Мен осы бір рет ана Жайғалиға кестірдім, бір рет Ораз көкеме кестірдім, сол кісілер сөйтіп еді. Еңбексін бөлек екен. пышақ бар. Менікі самоучка ғой. Менікі самоучка. Бірақ күте берді. Өзің білесің ғой, біреулер айтады, қола ауыр, біреулер. қатты сойгумда болса егізет сияқты. Сойгумда егізет. Қола ауыр бірдеңе дейді ғой. Ол емес. Тамыр дұрыспайдан Жоқ, мына сыртындағын бар ғой. Әсін болмайыққа тегеуір бар ғой. Анау бүйтіп тартқанда тартылмайды ештеңе. Самоучкілер мына жерден бірге байлай жібереді, жаңағы сыртын. Соны жүргенде бүйтіп тартылады да, жазылмайды сонда. Көзіне кіріп ал жеңіш. Көзіне ал жеңіш. Осының бір құдірет енді нетпейді мұны. Жым болдық енді. Yut. Yut ulan yedet. Bayağı da grap kaçınıyor. Kimin ayarını geçiyor. Allah ya. Болды. Әке жаңа дәрін қане? Шайтандықтың бәрі момент басады. Қалған несінің бәрін өзің білесің, мағыш. Бір тесік бар. Түгіл аудайын ба? Осымен тіген бе дейді. Керім болған оны. Тіріңдеп кетті анау мынау бәрі ағады ғой. Арасынан не зат? Шапшаң күтуіне деймін ғой. Жаңа тәріптіңді маған. Түр камера. Тәріптің сағы жоқ.